This is the last final for the University Boys Library. Architect from African St. School and first we continue from the break and architect from St. This is the University. Mentah kalau 748 no. Ti kani borok hi ga kadai gajing treshi tom jong ki instructor borok bakila la ban play ki club hafi district beper bat nginang kmilen ti hiru ba kat bandang mi gisnem nginang kiu dang kiu show hiru. Aku mencoba mentah ni kasni ka bar ki knak bon mentah kiri du ka rose nam hadu spose nam bala sha ka di khatway du khalai snam tingi ringi la aplela da mencoba long ni bun ni zang don rose nam ma gini snam bala adap ni pej marba bun ba mentah ni ki school lei ban suang no ki lakwa ba karti kan ni ka ni subject ti kumba pingyong mentali tak news pas opu pra asam snam ni ngai kan poisi hajar tam pitep nomor tangah gini gis khanjar bna shokin to school kumbang chono ko ni school ba pawna bang ni khasan man school kiru kila thung ya ka karate kum ka wei na ki sa sport discipline hang to but ka ba basutna de kalong tang ha padeng ki khinjat sngi masan batai ba karate kan don benta no school kida don kum ba aspa lai spa ngut ki ba la apply ban ye shem benta ti ngiru kita ka harin ka tu la don chu sa lai lagi school blawan chman mat komentar fan page kum nakal yang ka sarkaru ka bu ini ki self defense classes kam tam khna kan thai kumana kini fan page even hado hapo east jenta hilru ilabun kum sau san lagi school ngali penyele ka ngej kam na gitu ngin continue ti fan page komentar ka sngiru gini khna ki penyele kam ta si gidan dulai spa lai ngut kishenrang aspa san pun remote ki kan thai kata kalong du karata ka ban riu bat khan lai bat haka jing page jung ni ka ni ka ai men sem bha bang ngej kam ba kini gende ki lawe ki ba ki ban sa replace biang ki kita senior jongi ma namar fin da tepi ha kanu ka sport si ba fin chuang ba fin wan me karata ka ba he penyele ka shampor nyo ina du ini ki san snam terus nam mata ki layo exposure du sub junior level kena sang job nang tu mata ka tu jing job ni ka continue ba hadu ba kena posisi senior level tingi ka don jing kerman ba kan Jadi sebenarnya from St. Anthony's Lower Primary School, Aka versus Ezekiel Lameshwar Sujar from All Saint Diocese Higher School. Any story of from Southern Higher Secondary School, Aka versus Ian and Myron from Church of God Higher Secondary School, Out. Please get ready. Baldev Dingdong Das from Sophia Government School, Aka, and Brandon Zayan Harman from Middle Tower Secondary School, Out. Baldev Dingdong Das.
kan katanya. Video of 10 years Group B. The first fight is between Yaines Hill Konglam of St. John Bosco Boys High School. Menjadi sorry berjadi bila bisa atau jarak analisis Justin P. Karmuki. Next fight, please welcome Midman. Nama ayam tu.